alog at yung silbing mo lumusik na Sikalat intuning aking eka manabuking bahin
at yung sipin mo, signan mo. Eka tatakot, eka kakalog, at yung sipin mo, signan mo. Yarap na kamangkin ko, asmo emitico, un sera magpatibong, eka lumanot masilong, ako'y kinumo, at yung sipin mo. Eka tatakot, eka kakalog, at yung sipin mo, signan mo. Eka tatakot, eka kakalog, at yung sipin mo, signan mo. Sikaman intuming angin, eka manabuking bangin, mangalagul maning alon, eka lumug malumog, ako'y kinumo, at yung sipin mo. Eka tatakot, eka kakalog, at yung sipin mo, signan mo. Eka tatakot, eka kakalog, at yung sipin mo, signan mo. Dalanan mapanganib, eka malilit ni balik, lakwan na kamaning sabla, eka lungkot akong bala, ako'y kinumo, at yung sipin mo.
Maya payabak po kekongan. Iabetala po keng katamong panalangin, deting makatuking kayadwanan. Para keng kapasalamatan dari Monsignor Francisco Lansang, William Yao, Miguel and Lilia de Chinco and family, the family of the late Felicidad Manansala, Maria Corazon David, Orlando David, Mendoza family, Roque family, Pangan family, Mr. and Mrs. J.R. and Gemma Matitu and family, Noel and Weng Sibal and family, Irene Bagang and family, Gloria Aleli Guevara, for the spiritual and physical thanksgiving of Uncle Pete Nepomuceno, for physical and spiritual complete healing of Carlos Galvan, para keng kebaitan dari President Gloria Macapagal Arroyo, Joe Timbol, Jason Manalo, Irene Cabala, John Patrick Soriano, para keng kapagnasan at pamanantabe ng banal ay Espiritu, Janet Lim Napoles and family, Natividad Ganghuangco, Herminia Reyes, Joy Espino, Jonard de la Cruz and family, Teresita Cruz and family, Pilar Francisco, Rosana and Corazon Clark, Claire and Gladys Cochon, Jonaline and Jeline Celso, Henry and Doctora Gemaline Pineda, Hueco and family, Arnold and Felvitug and family, Belicario family, Mary Christy de Leon and family, Lucia Maneje and family, Simbulan family, Olivia and Jennifer Balatbat and family, Jeffrey Buan and family, Melissa Dunca and family, Limiak Presas family, Mr. and Mrs. Rodolfo Dizon and family, the Holy Angel University community, administrators, faculty, non-teaching personnel, students, Rodolfo and Vice Governor Lilia Nanay Pineda and family, Cecilia and Miguel de Castro, Ansi Javier, Neil Dizon, Aileen Roque Dizon, Antonio Dizon, Edison Dizon, Allen Mendoza, Roy Mendoza, Ramses Malonzo, Rolly Sibal, Nerilyn Visitacion, Mariel Palpal, Mary Kay Ramos, Louis Dizon, Marilyn Palapal, Cuenca Gasilinao, Rizel David and family, Catherine Ong Tapang, Jerome Tapang, Iana Faith Katahan, para keng malagwadang kapaldanan di Sister Agnes Goyena OCD, Monsignor Rustique Cuevas, Teresita Cruz, Herminia Reyes, Father Larry Sarmiento, Sister Agnes Goyena OCD, Joanna Sheila Cruz, Joy Espino, Jessa Magat Sanchez, Cecilia Miguel de Castro, Engineer June Chatco. Para ka rin kapatad tamong mayangon na biye, lalong-lalo na di Monsignor Andres Serrano, Monsignor Odon Santos, Monsignor Cosme Bituin, Monsignor Andres Bituin,
Jose Joaquina Bituin, Alfredo Chao, Chua Tang Eng, Yao Bun Keng, Edward Yao, Santiago Tay, Antonia Reyes, Maximo Chao, Antonio Dizon and Lourdes Dizon, Fernando Barameda, Juanito Belicario, Redentor Magat, Eloy Antonio, Benaventura Cruz, Jose Suarez Sr., Manuela Suarez, Misael Presas, Anselmo Tiapaco, Alejandrina Rosario, Reynaldo Reyes, Chito Reyes, Carmelito Sanjonco, Alejandro Aizon, Julieta Aizon, Mario and Jesus Aizon, Eduardo Aizon Sr., Rosendo Aizon, Pablo Aizon, Jose Roel Tixe, Democrito Aizon, Martin Angeles, and Gracia Gonzalez Colis, Frances Angela Salas, Enrique Belen Aquilina, Juliana Agustin, Jose Alejandro, Lucila Basilio Wong, Freddy So, Anselma Chopaco, Alejandrina Rosario, Natalie Perez, Simplicio Perez, Ernesto Halili, Sherilyn Paras Antonio, Pasencia de los Reyes, Aristides Suarez, Renato Tayag Sr., Adoración Tayag, Camilo Soto, Estelita Almaden, Andres Malonzo, Hamli, Alicia Viray, Horacio Sr., Purísima Castro, Rodelio Reyes, Romeo Gonzalez, Estrella Capil Canlas, Cecilia C. Amaba, Frederick Sunter, at ding sablang kaladwa, lalong-lalo na ring mangailangan king pakalulu ning Ginu. Ingke katamo pong magbisa, yapin po ingke katamong puro paroka, Nolasco L. Fernandez.
Ilagyunig paning anak, ang paning Espiritu Santo. Amen. Kapatid, pinili na ning Diyosig pa agpangking kaburiana at pepabanalana king kapamilataning Espiritu na ban mamintu kang Hesu Kristo layon melinis king pangapisikan king Diana ing grasya ampong kapayapan mantabi sanang labis-labis kaya kayungan. At keka antimorin. Kaluguran kong kapatid kang Kristo, king kaya kabandaring limang paruminggong milabas, sidyata laring puso tamo para king kapag masusyan, ning misteryo ning kaligtasan, agim pananing ginutamo, iting pamagsadya depatan tamo king kapamilatan ding dapat amayap, pamagpenitensya, ampong pamanalangin. Ngening penandit mitipon tamo keti, ban pagmulan ibulalag iting masusing kapigaganakan, kasan metong ning kabilugan abanal akapulungan, king meto yato. I Kristo linubiyang mipnong tagumpe, king syudad na, ban iganap na ing misyon na ang timong Mesiyas, talapangabos ampong ari tamo, ban pailasa mate ampong subling miye. Taimtim tamong pibulayan iting depat ng makakabos, adan tabayanan tayo kambena ning mabiye kasalpantayanan, kasan metong na king pamayla sa king krus, manano na sanang mirakayanan tamo naman, king pangasublim mebiena, at panibayong pamibiye-biye. Ngeni po, bendisyonal la, ding kaya kayong palaspas, ikayo pong at sukareng pibale-baleyo, itasyo rin kaya kayong palaspas o nanuman klaseng sanga ning tanaman at mabendisyon lang. Agyam pa pong at sukaryo karing kaya kayong pibale-bale, nga ng San Pablo king mumuna ng sulat kang Timoteo chapter 4 verse 5, ing eganaganang bagay malilinis king kapamilatana ning amano at panalangin. Nya from a distance po, bendisyonan na ng Diyos din kaya kayong palaspas king kapamilatana ning panalangin at ning amano. Manalangin tamo. O Diyos, amalugod ampong maganaka, bendisyonan mo lang, reting palaspas, at pabanalan mo lang. King Aldo iti matulaming papasyag, King Kristo ing talapangabos ampong arimi, atukyan miya sana king mipnong katapatan, at misan Aldo, apakyabutan misanang miras, king kanwanan ning bayu ampong alananggang Jerusalem. Itiyadon mi kekawo Diyos, king kapamilatan ng Jesukristong anak mo, ang mabibiye pong magari kambe mo, king kametunganing banal Espiritu, manggaman king alanangga. Amen.
Ingino mantabiya kaya kayo. at keka antimorin. Pamamasa king mayap a balita agpangkang San Mateo. Ligaya keka o Ginoo. Inyang milapid la Jerusalem di Jesus at dingalagad na miras labet pahe king libis ning bundok ding Olibo. Kanita mitubod yang adwa i Jesus karingalagad at pepawuna nala. Nganang minyebilin karela. Munta kayo king baryo arapan yu. Agad kayong manakit meto nga gayindong asno, makataliya, kaya bene ingkayang bisero. Kalagan yula at idalayo la keni, at nung ating sita kaya kayo, sabihan nyo kaya, ing maestro kailangan nala, agad-agad paboren ng idalayo la. Iti me palyari ban matupad itang ulaning propeta. Sabihan nyo king siyudad ning Sion, lawan mo, daratang ye ingke kang ari, mamuy aske, makasakaya king meto nga asno, king meto nga bisero, bisero ning metong asno. Mekwala ring alagad at mituburan at depatan itang inutos ng Jesus karela. Delare ingasno ang poning bisero na binilidala ring balabalda king gulot da ring asno at sinakeya i Jesus. Ding tutong da kalataw lintang dala ring karelang balabal king dalan. Dingalwa naman may maklilang sanga karing dutong at kinalat dalaking dalan. Ding tutong da kalataong lalakad makauna kang Jesus at ding king kagulutana migmularang kilisak. Luwidya ing anak ng David. Panwanan ni saning Diyos ing daratang king lagyuning Ginoo. Mipuriya. Inyang linupya Jesus, Jerusalem, melimongoya ing mabilog a syudad. Nino kaya iti ngarang kukutang ding tao? Itiya Jesus, ing propetang ibat Galilea, ngarang mekibat, ding keraklan, atino ki kaya. In mayap ng balita ning kakatamong kaligtasan. Kapurian keka o Ginoo. Manalangin tamo. O alananggang Diyos, ang malugodan pong maganaka, binyeme king meto ketawan Yesu Kristo, ing talapan at busmi, ban maging uliran niya king ganap akapakumbaban, king pamikatawa ng tao, at king pamidaw na king biyena king krus. Ti parana ing malmong kaburian, saupan mo kaming makaibi patuto dikil keka, king kapamilataning pamakitulad mi kayo, at gawan mo kaming matampang mirakayanan king pangasubling mebyena. Itiyadon mi keka o Diyos,
king kapamilatan ng Jesucristong anak mo, ang mabibiyang pong magari kambemo, king kametunganing banal Espiritu, manggaman king alanangga. Amen. Pamamasang iba't king libro ning propeta Isaias. Tiro na ako ning Ginong Diyos, nung nano ing sukat kong sabihan. Bang napastanang kula, ring ni babayatnan. Diri na akong sikanan balang abak, bang pakiramdaman itang ituruna kanako. Diri na akong pamanlastas ting Ginoo, at ako linaban o ginulot kaya. Inarap ke ing gulot ko, karetang mamatpat kanako. Ako la, inambanganan, inyang inumisda ko, inyang sepulyot doring balbas ko at pigluran ko, ing lupa ko. Dapot, ing insultura, nakuha nano balang uling ing Ginong Diyos, yo ing kanako, babye kasopan. Siniknang ko ing loob ko, bang api bata ko lang. Balo ko, kingi ako milako, dangalan. Ing amano, ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Ging sablang menakit kaku, kalyanda ko, pipiling doring buntok da, at pituya-tuya rako. Ngarang sasabi, ing Ginong kaya kang penaligan, bakit ngeni nakapapansinan? Nung kalugura nakapin, bakit naka sasagipan? Diyos ko, bakit paimburisan mo ko? Padro nanda ko ring aso, kubanda ko ring marokataw, gamat ko bisbus dala, pati na ring bitis ko, kanakong butol, kakulang abilang. Diyos ko, bakit paimburisan mo ko? Karelang pirakayanan, susulod kong imalan, at kakong tibabal, karelayang pisugalan. Kasana lalawot ka na ko, Ginoo, datang nakagad, o talapagligtas ko. Diyos ko, bakit paimburisan mo ko? Isalita king lagyo mo, karing kakong kapatad, at ika ing kakong puryan, king karelang kapulungan, ikong makitakot king Ginoo, puryan niya, ikong sablang lahi ng ako, parangalan niya. Diyos ko, bakit paimburisan mo ko? Diyos ko, bakit paimburisan mo ko? Pamamasang iba't king sulat ng San Pablo karing tao Filipos. Bagayan nyo in pamisip ng Kristo, bistaman at yukeya ing pangadiyos, makanyan man napinilit ing makipante king Diyos. Bagkus linubas na ing kayang sarili,
king sablang kamalan. May kiwangis ya, karing tao, at kinwana ingaske, ning metong alipan. At kim pamikawangis na karing tao, migpakumbabayang maygit, karing sabla, at meging mapamintuya, ang gaking kamatayan, ang gaman king kamatayan, king krus. Uli nita, ing Diyos naman pepaygit ning emunano, at dinina ning lagyong mimigit karing sablang lagyo. Inya king lagyo ng Jesus, sukat lang siklod ding sabla, ding karin banwa, ding ketiking yato, at ding king lalam na ning yato. At ding sabla, sukat dang ipasyag, king Yesu Kristo yang ginu, king ikaligaya ning Diyos igpa. Ing amano ning ginu. Salamat, King Diyos. Kaya't kapurian keka, Ginoong Jesus, Ginoong Jesus. Kaya't kapurian keka, Ginoong Jesus, Ginoong Jesus. I Kristo migpakumbabayang maygit karing sabla, at meging mapamintuya ang gaking kamatayan, ang gaman king kamatayan king krus. Uli nito, in Diyos naman pepaygat ning emunano, at dininaning lagyong mimigit karing sablang lagyo. Kaya't kapurian keka, Ginoong Jesus, Ginoong Jesus. Kaya't kapurian keka, Ginoong Jesus, Ginoong Jesus. Ing pamaylasan ng ginutang Yesu Kristo, agpangkang San Mateo. Kanita, ing metong karing labing adwa, itang milagwan Judas Iscariote, may kikitya ka rin tapamuntok ning saserdote, nga nang kinutang karela. Nano pong ibiyo ka na ako nung sopanda kayong makarakap kang Jesus? Beyaranan deng at dumpulong kwaltang pilak. Manibat na kanita, menintuneng pamikatago ni Judas, ban intrigane karim pamuntok ding saserdote. King mumuna ng aldo ning fiesta, nin tinape, alang lebedura. Linapit laring alagad ng Jesus kaya, at ngarang mengutang. Nukaran mo buring isa jami para keka, ing apunan ning Paskwa. Nga nang mekibat karela. Pundalan niya, itang metong ataw king syudad. At sabihan nyo kaya, ing maestro sa sabihana, ing makadakdakong oras miras na, buri kong pagmasusyan ing Paskwa king balemo, kambera, ding alagad ko. Depatan ding alagad, ing penabili ng Jesus karela, at si Jara ing apunan para kim Paskwa. Inyang mabengi na, dinukluk yang menga ni Jesus, kasulo no ring labing adwa, kabang mamapon la, sinabi ng Jesus. Ing katotohan sasabihan ko kaya kayo, ing metong kaya kayo, pagtaksila na ako. May bali sa lalub, ding alagad kaniting sinabi ng Jesus.
ing metong at metong karela, kitang na. Ako'y tagino. Mekibat siya Jesus. Ing mitiltil king tinapena, king mangkuk kambeko, itayeng magtaksil kanako. Arapanan ning anak ning tao ing kayang kamatayan, antimo ing inulara ding kasulatan, dapat makalunos ne itang taong maging kasangkapan ning pamagtaksil king anak ning tao. Maya pa para kayo ing ene mi bait. Kanita Iudas, ing magtaksil kaya, migsalitaya. Ako galangin nga manwan mo, Maestro. Mekibat siya Jesus. Ika mismo ing sinabi. Kabang mamapunla, kingwaning Jesus ing tinape, binendisyonane, pemirasone ing tinape, at binyene karingkeyang alagad, nga nang sinabi. Tanggapan niya iti at kananye, itiyeng kanakong katawan. Kaibat na nita, kinwane ing kopa, pepasalamat siya kin Diyos, at binyene keringkeyang alagad, at nga nang sinabi. Minom kayo kaniti, ikayo ngan. Uling itiyeng daya ang maging tanda ning tipa ng Diyos. Ing daya kong misalwak ban mi patawaran laring kasalanan ding dakalataw. Sasabihan ko kaya kayo, na ako minom pasibayo kaniting alak, hanggang ko inuman, ing bayong alak kambeyo, king kayarianing igpako. Seli sireng kinta ing meto nga dalit kaibat, linwal lang papunta kimbundok ding olibo. Kanita nga ng Jesus karela. King kabudbengeng iti, ikay ngan, painggulutan yu ko. Anti mo'y sasabihan ning kasulatan, ing Diyos sasabihan na, patenke ing pastul at ding tupa, mikakalat law. Dapat kaibat kong sinubling mebye, muna ko ke kayo karin Galilea. Migsalita ya i Pedro at nga nakang Jesus. Agyang lakwan bakaring sabla, kapilan man, ako era kalakwan. Sinabi ng Jesus kaya, O ining tandanan mo, bayatulawok ing tatsyo, kaniting kabengyan, may katatlo mo na ko ikwang apayalyan. tinutulyay Pedro nga na, Agyang misanda ko paten kayabe mo, kapilan man era ka alingad. at makanyan mo naman ing sinabi ring sablang alagad. Kaibat na nita, tiki na lang Jesus, dingkeyang alagad, king metong alugal, amayayaos, Getsemani. Sinabi na karela, Lukluko pakin sa guli, munta ko banda kita, ban manalangin. dapot, tiki na lari Pedro, at ding adwanang anak Zebedeo. Megumpisaning detangan ning baragul alungkot at pagsalbat nga nakarela. Tutong mabayad ing panandamanan ning puso ko. May bugkong mas pakasalo king lungkot. Manatili kayo ken at makipaglame ko kanako. Kaibat nandito, sinulong niya pang bagya, migsakabya king gabon at nganang menalangin. Igpako, nung malyari, idayume kanako iting kopa. Dabo taliwa ing kaburian ko, nune ing keka yeng matupad. Beli ka na laring atlong alagad at disna na lang matudtud.
nga nakang Pedro. Eyo talagang nga batang makipagpuyat metong mumanoras kayabe ko, eko matutod. Manalangin kayo ban eko manabuking tukso, ing espiritu bisaya, dapoting laman may naya. Kin kaduang akdo, pasibayo na lang likwan Jesus, at sakaya may nalangin, nga na. Igpa, nung eya malyaring mirayuiting kopa, at eke aldukan, ing kaburian mo, iya ing matupad. Beli ka na lang misan pa ring alagad, at disna na lang matudtud. Uling tutulang mitutundo, inya pasibayo na lang likwan, at may nalangin yang katlungokdo, makanyan mo rin impenalangin na. Kay bat na nita, beli ka na laring alagad, at nga nakarela. Matutut ko pa at painawa, miras na ing oras, baning anak ning taong manabuya, king gamat ding taong makasalanan. Ibango na kayo, tara, lawan nyo, oy ninaing taong magtaksil kanako. E paman mayaring migsalita Jesus, Iudas, ing metong karing labing adwa, di natangya. Kaya beno ring dakal at tawong, magdaladalang pataram at palupalo. Iba't la karing pamuntok ding saserdote, at karing makatwaning balen, at inyang binyesenyas ing taksil, karing kaya bena, nga na. Itang kanakong uman, yapin niya, dakpan ye. Tambing yang linapit ti Judas kang Jesus at nga na. Maya pabengi po, Maestro. At sa kane inuma, nga nakeyang Jesus. Abe, o batati kaketi, Linapit la kanita rin tao, at deka pande Jesus. Telandeng matalik. Begot ne ning metong karing kayabe ng Jesus, ingkeyang pataram, at pidigpas ne ing alipa ning matas a saserdote, at apingas ne balugbog, nga na kanitang Jesus, king alagad. isublime king kalubana ingke kang pataram. Uling ding gagamit pataram, king pataram la naman mati. Emuwari balu, king malyari kong manyawad sao kang igpako, at ngayon mo rin malyari na akong paralan maigit 12 batalyon na anghel, dapat makananong matupad ing ula ring kasulatan, king makanyan ing sukat marapat. Kanita mo rin, sinabi ng Jesus, karing kekaldan. Kailangan waring datang kayong magdaladalang pataram at palu-palo, bayo kumong dakpan, intametong kuwaring tulisan, tuturo ko balang aldo king templo, at eyo ko dekap, dapat iti sukat ngan malyari, ban matupad itang sinulat daring propeta, karing kasulatan. Kanita, likwan dering sablang alagad na, at tinakasla. Delare ding tinakap kang Jesus, kimbale ng Caiphas, ing matas a saserdote, at tilo makatipon ka rin ding eskriba, at ding makatuaning balen, makatukiya i Pedro, tikyane king Marayu, ang gaking patyo ning bale ning matas a saserdote. Sinalangi king patyo at may kiluklukan niya, karimbante, banang akit, nung nano intalwing malyari. Ding pamuntok ding saserdote at ing babilog a Sanhedrin, pilit lang manintun saksing maglaram, laban kang Jesus,
bareng apapate, dapot elamenakit metong man, bistaman dakal na rin migkusang migpresenta at memigawang suplong laban kaya. Katatalyan ating adwa kataong tinalakad at ngara. Ing taong iti sinabi na, agyukeng lasakan ng templo ng Diyos, at gilub da rin lungaldo, italakad keng pasibayo. Tinalakad niya ing matas a saserdote at nga nakang Jesus. Ala ka nga pakibat kanitang susuplong da, laban kaya ka? Dapot eya bubula di Jesus, nga nang pasibayong nigsalita kaya, ning matas a saserdote. Yuyutos ko kaya ka, king lagyuning Diyos ang mabye. Sabihan mo kaya kami, nung ikay Kristo, ing anak ni Diyos. Pekibat ng Jesus kaya, Ikayo na mismo ang sinabi. Dapat sasabihan ko kaya kayo ngan. Manibat ngeni, akit siyang anak ning tao, makalukluk king dani ng wanan, ning mayupayang tutu. Datang yabusal ding biga ning banwa. panandam na kaniti ning matas a saserdote, ginabak ne ing sarili ng imalan at ngana. Kalapastanganan ni Tiking Diyos, alata ng kailangan na yalawapang testigo. Ikayo mismo, dindam na yung kalapastanganan na kayang sinabi, nanong pamalakyo. May kibatla, Sukat yang mate! piglorande kanita king lupa, at penumbok de, ding aliwa naman, penampaling de, at ngara. Manula kang eni, king daramdaman mi, Kristo. Sabihan mo kaya kami, nung nino ing tinumbok kaya ka. Ketang penandit ay ito, i Pedro, makaluklukya, luwal keta king pacho. Lepita ning metong karing babaeng ipus, ning matas a saserdote, at nga nakeya. Ikaman, kaya ben akong Jesus sa tao Galileo. Tapot, lingad ng Pedro iti, king arapan ding sabla, nga nang mekibat, E kubalo nung nano'y sasabihan mo? mintaya banda king pasbol ning pacho, ikit nening metong pangipus a babae, at nga nakaring atsukarin. Ing lalaking ini, kaya ben ang Jesus ng Nazareth. Pasibayo, lingad ng Pedro iti, at nga nang susumpang mekibat. E kay balo yung taong yan? Kay ba't nindita ka penandit, lepitan dering lalaking atsukarin i Pedro, at nga rakeya. Mo nalilingad, metong kapin ka rin kaya bena. Ken mong punto ning pamagsalita mo, marakap na ka. Kanita, i Pedro, sinumpaya, nga na. E kay kakilala yung taong yan? Ketang penandit ay ito, tinulaw kya ing tatyo, at aga na ka ng Pedro, ing sinabi ng Jesus kaya, bayuya tulaw ing tatyo, makatatlo mo na akong ikuang alingad. Linwalya at menangis siyang kapayit-paitan. Pangayabak amaranon, mipulong laring pamuntok daring sa sordote, at ding makatwa ning balen, nung makananureng apapate i Jesus. Pepagapos den tanikala at delare, at inarap kang Pilato, ing gobernador. Inyang ikit ng Judas ang magtaksil kaya, ing miyatulan niyang kamatayan ni Jesus. Sinisyana indepat na, siblina laring at lumpulong kwaltang pilak, karing pamuntok ding sasordote, at karing makatwa ning balen, nga nang sinabi, Maragul ko pa magkamali king pamagtaksil ko king tao nga lang kasalanan. ngarang mekibat, Nanong pakialam mi kanita,
Problema mo ng sarili yan. Inugsena lang Judas ding kwalta, kilog ning templo, at likwanala, mekoya, at migbigtiya. Dapot, pinulot doring pamuntok ding saserdote ring kwalta, at ngara. Abli lang daya reti. At labag king batas ingiyabel at karing pondo ning templo. Kay ba't dang isangguni tungkol kareti, ginamit dalang pinyali, king gabon ning mga wangkuran, geware iting sementeryo, para karing dayuan, ita ing sangkan, inya ang gangeni, aw sandeng gabon ning daya. Metupad kanita, ing inulanan ning propeta Jeremias, kinwado ring 30 kwaltang pilak, ing alagang tinuring ding Israelita, para panyali keya, at ginamit dong pinyali king gabon, ning mga wangkuran, antimo, ing inutos na kanako, ning Ginu. Inarapde kang Pilato, Jesus, nga nang kinutang keya ning gobernador, Ikapin ing hari daring Hudyo. nga nang mekibat Jesus. Ika na mismo ing sinabi. Dapot alayam pekibat na naman tungkol king susuplong da, laban kaya rin pamuntok ding saserdote at ding makatuaning balen, inya nga ng Pilato kaya. Emo daramdaman ing sablang susuplong da, laban kaya ka? Dapot eyameki bat Jesus, agyang metong mumang amano, inya pigtakan ng emunano iti ning gobernador. Balang banwa, kimpiesta ning Paskwa, ugali ning gobernador, ing mibulos metong karing preso, aadwa ning balen. Ketang panauna ita, ating metong akabalitan na preso, amilag yuan Barabas. Inyang nitipon na rin kekaldan, kitna na lang Pilato. Nino, imburi yung ibulos ko kaya kayo. Ibarabas o Jesus, sandang Kristo. Balo ng masalese, kindenom de kaya Jesus, pauli na ning pamangandirya. Kabang makaluklukya pa Pilato, king piyukuman, ing kayang makibale, at inyang pepasabi kaya. Kamakilam, king tao ngayon, alang kasalanan. Uling may ligalig ko, no, kakong paninap na bengi tungkol kaya. Ding pamuntok ding saserdote, at ding makatuaning balen, sitsuta na noman din tao, barang adwan kang Pilato, ing ipabulos ni Ibarabas, at ipapatene i Jesus, inyakitang ng pasibayo karela ning gobernador. Nino kareting adwa, imburi yung ipabulos ko. Ngarang mekibat, Ibarabas! nga ng Pilato karela, Nano naman ning daptan ko, kang Jesus, sandang Kristo. ngarangan mekibat, Ipapako meking krus! nga ng mekibat Pilato. Ano waring pamikasalang depat na? Dapot, lalo rapang pekakulisak, ngara. Ipako meking krus! Inyang ikit ng Pilato, king alaning akarapat, at pota, mika kaguluan pa, pepakwayan danum, at inos no ring gamat na, arapan ding sablang tao, at ngana. Ala kong pakibatan kikamatayan ning taong iti. Ika yung bala kanyan. Ngarang mekibat ding sablang tao. Ing parusa ning Diyos, dugpake kami, at karing anak mi. Pepabulos na kaniting Pilato Ibarabas, at pepabarog na nemang latiko i Jesus, at sakane binye karela, bareng ipako king krus.
Linob da ring sundalos ng Pilato, Jesus, kim palasyo ning gobernador, at ing mabilog at tapok da ring sundalos, migpaduro lakeya, likas de keya ing imalana, at pepasaluran deng balabal, amis na kaluto king kule. Kay bat na nita, ginawa lang karona king suksuk aliniko, at pinutong dekeya, at pepatalandeng metong atimbo, king gamat ng wanan. Kay bat, siklod la arapana, at pisunusunure, ngarang sinabi, Luwita, ing hari daring Hudyo! piglurande, at kingware keya ing timbo, at pikpok de kimbuntok na. Inyang tiknangan deng piglabakan, likas de keya imbalabal, at pepasulod dang pasibayo ing imalana, at kaybat linwal de ban ipako king krus. Kalwal da king syudad, asa lubungan de ing metong nga tao si Rene, ing lagyo na Simon. Pinilit deng memusan king krus ng Jesus. Karas da king lugal ang mayayaos Golgota, lagyong mga baldugan, lugal na nimbungo, dininan deng alak, asemutanan at du, kabud atakmana, enabelaus inom. Pinakure king krus at kaybat, piparti-partira ingkeyang imalan, king kapamilatana, ning pamagsapalaranda. Kaybat na nita, linuklukla ka rin, at bintende. Mibili lang kasulatan, king kabuntukan na, tungkol king suplong laban keya, at makanyan ing mababasa. Itiya i Jesus ing ari daring Hudyo, kaybat pinako dala naman karing adwang krus ding adwang tulisan, mingat bala keya, din taong lalabas pipiling la, at palmuran de Jesus at ngara. Ika yung bisang lasak king templo, at kilubding at lungaldo, talakad mo yung pasibayo. Bakit kaya mo ilugtas ngening sarili mo? Kuldas ka kayang krusayan, nung ikapin ing anak ng Diyos. Antimurin, pituya-tuyared, din pamuntok ding saserdote, ding eskriba, at ding makatwa kimbalen. Sasabihan da, Linigtas na laring aliwang tao, dapat naaligtas sing kayang sarili. Yakanuing ari ding Hudyo, nung kuldas yang eni king krus, maniwala kay kayo. Manalig ya king Diyos at sasabyana, king ya ing anak ning Diyos. Albenta mo, nung burine pingiligtas ning Diyos ngeni. pati na rin tulisan, akayagnan ng nipako king krus, may kiyabela king pamaglibak keya. Inyang ugtong aldona, ing mabilog alabwad, meralundumya. Inyang mag-alas 3 na, nga nang kinulayit masikan Jesus. Eli, Eli, lama sabachthani. Nga nawari, Diyos ko, bakit pepayumburisan mo ko? Dindamdering mapilan ka rin, pakatalakad ka rin, at ngara. Ausane, Propeta Elias! Ing metong karela, nilaiyang agad-agad, kinanwayang espongha, sinosone king alak amaslam, at inastane king metong atimbo, at sibukaneng pepainuman, dapot ngara ding aliwa. Albenta mo, nung datanganipin ning Propeta Elias, baneng iligtas. Minsan pa, kinulay siyang masikan ni Jesus, at nepatadya
inawa. Siklot tapu saguli. Talakadaan po. Ketang penandita ito, ing tabing na ning templo, mega bakya, manibatbabo ang galalam. Minayun at mga bangal laring batong mga ragul, at mga buklat laring pantyun. Dindakal at taong banal, apakakutkut, may manyudli lang niye. May magwala ka rin pantyun at kaybat ng sinubling mebi Jesus, mintalaking banal a syudad at karin dakala ring nenakit karela. Inyang ikit ng minayon ning kapitan, ang ponding sundalos akayabe ng magbante kang Jesus, at ikit da ing sablang may palyari. May nga takutan la at ngarang sinabi. Tutupin, ingiti, anak nening Diyos. At tilo naman ka rin magumasid. Makarayong bagya, rindakal a babaeng tinukikang Jesus, manibat Galilea, at liningap king miyayaliwang pamangailangan na. Kabilang lakareti di Maria Magdalena, i Mariang Imana di Santiago at i Jose at ing asawa ng Zebedeo. Inyang mabibengi na ing metong amakwaltang tao Arimatea, di natangya ing lagyo na Jose. Metong yan namang alagad ng Jesus, may kikitya kang Pilato at peksabi ni Kaya, imbangke ng Jesus. Kingwaneng Jose imbangke at binalot ni king metong abayong ulas alinen. Binili ni king sarili ng pantyun, akababaywa na pa mong pepalukib king batu. Kay bat nita, peparagos ni ing maragul a batu, bilang pekatakap na dingkutkutan, at sakane minuli. Melakwan lang makaluklok ka rin di Maria Magdalena at itang metong pang Maria. Makaluklok la arapanan ng kutkutan. Kabukasan, itangaldo tinukiking Biyernes, ding pamuntok ding saserdote, ang poding pariseo, may kikitla kang Pilato at ngara. Ginong gobernador, at tatandanan mi po ing sinabi na nitang mapaginilang ay ito, kanitang mabiyo. Sinabi na, king subliyang mi, kay bat daring atlong aldo, pakibante pusang maigpit, ing kutkuta na, ang gaking katlong aldo, magkang muntala ka rin, din kayang alagad, at panakawan de ing bangke, at kay bat, ipamalita ra ka ring tao, ing sinubliyang mebie. Iting tauling pamaglinlang, igita na po, ing mga pauna. Sinabi ng Pilato karela. Kumakayong bante, at munta kayo ka rin. Ipabante, ingkutkutan king masanting diling paralan, amalyari yung agawa. Mekola at peka siguro de ingkutkutan. Dininan den tatak ing batu, at likwan dalaring magbante makatanod ka rin. Maya, ayabak po kaya kayungan, Naya payabak. ikayo pong sisimba
through live streaming. Dakal po salamat. At inumpisan niya po in Holy Week, in Maleldo, in Semana Santa, mahal na araw. At iti pong Domingo, mayaw siyang Palm Sunday. Mayaw siya muna naman Passion Sunday. At ang timurin, Alay Kapwa Sunday. Holy Week. Pisasabihan tamo po at pigunaman ing tauli ng aldo ning kakatamong Ginu. Ing tauli ng aldo. Aking metong aparalan pepakit ng lubusan ganap ing lugod na kaya katamo. Inyapin po, may tipon tamang ni batamong pigunaman, ing pepakit ng lugod kaya katamo, king kapamilatanan ing kayang pamaylasa, kasakitan, kamatayan. Dapat iya po menatili, king kutkutan, ing ginuta mo sinubliyang mebye. Mumunang dili, Palm Sunday. May bendisyon la rin kaya kayong palaspas, o rin si Jayong sanga na anuman po, ing bulong akinwayo, kay ba't ngini pong sisimba kayo, karing kaya kayong pibale-bale, may bendisyon la. Nya Palm Sunday. Gaganakan tamo inyang ingkakatamong Gino. Linubiyang matagumpi king siyudad na ning Jerusalem. Ding tao po kanita atinang meniwala, dapat ating meniwala. Akilala dani, tutukyan de, king kapamilatanan ng kayang pamanuro, pamanaral, ading malang depatana. Ding halwa, sinalpantayala, meniwalala, menaligla kayo, at tikyande. Inyapin anyang lungubya, king siyudad ng Jerusalem, matagumpe, panlub na ka rin, spontaneously, ding tao tinggap de. Hosanna to the Son of David. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna, save us now. Dinatangya anting metong aari. Dinatangya anting metong amesiya. Dinatangya ka rin anting metong atalapagligtas. Dinatangya anting talapan at gusta mo karing kaya katamong kasalanan. O yan po, linatagdala ring pemaklidang sanga king dalan, pati na yung karelang balabal, metong yang sign of welcome, tinggap de, masaya ding tinggap. At inyang dinatang niya linubyaking siyudad na ng Jerusalem, sinakayaking metong asno, ing asno po, as second na ning kakatamong Gino, it is a lowly animal, a humble animal, a beast of burden. Dinatangya anting metong amapakumbaba, humble, powerless, anting metong aari, anting metong a Mesiya. Eya dinatang makasakeking metong a kabayo. Ulinging kabayo po, burinang sabyan, metong iyang powerful and a conquering position. Dapat dinatang iya,
with all humility, di natangyang king mipnong kapakumbaban, ban kanita, idaunin kayang sarili, ing ari, ing Mesiya, ing talapanat bustamo, at ing kakatamong talapagligtas. Kadwa po, mayaw siyang Passion Sunday. Inyapin ing may basang ebanghelyo ngeni tungkol yaking kayang pamaylasa, kamatayan, the Passion of Jesus. Makabaya po, potang babasa niya yung ebanghelyo ngayon ni pagmasdan ko po rin sisimba. Ikayo eta kayo akakit, karing kaya kayong pibale-bale, mekad makatalakad kayo. Baluyo po, nung atyo kayo mo kenep, siguradong pagmasdanda kayo. Potang magumpisaya pong mabasa at no kaderetsyo talakad. Potang mapupupos na yung ebanghelyo, bala mo, babagyo, mitutuwag lang. Rasad-sad ng misan. Nga ko pintong sasabi, karing sinimba kanita, lawin nyo na nga ako, pilan mong minuto, mamaliwata na itsura, magkakasakit na, yung ginuta mo, at lung oras, makabayubay aking krus. Inyapin po yung kakatamong pamanyimbangin ni metong ng pamagsakripisyo, king kakatamong pamakirandam, king ebanghelyo, king delana ng pamaylasa, kasakitan, at kamatayan. Ini pong pamaylasa na nung lawen tayo makalungkot. Malungkot tamo. Uling potang ating kangakakit ang magkakasakit, malungkot tamo. Makalungkot po ne. Pekirandaman tamo nung makananuyang migdusa. Ngayon kasalukuyan, makalungkot po. Baluta mo nung nanong malilyari mabilo gayato. Nung nanong malilyari, karing bansa, karing tao, kaya katamo, kaya katamong kaluguran na bansa, malungkot tamo, uling atin pong mamamate, atin ang mete, paulin ring COVID-19, atin pang masakit, at nang misan, makalungkot, potang din kapatid tamo, latutukiking kautusan, asasabihan na ning kakatamong gobyerno, ding manungkulan. Makalungkot po potang ding tawa kakita mo magdusala, at ngayon kasalukuyan, dakal no rin magkasakit, may kadala nung pera, dakal nung sasangsing, dakalang darano, makalungkot po. Sumagid na po niti, eya mo makalungkot. Nune, it is a story of anger. Bakit po? Lawenyo, ining pamaylasan na ning ginuta mo, it is a story of betrayal. It is a story of denial. Dening alagad na bigtak silande, likwande, a story of abandonment. Likwandeng magdilidiling kaya katamong Ginoo. The story of being alone. Lawin nyo na po, o ba't kaya likwande? Maganyan muna po yung madilyari ngayon kasalukuyan. Nang misan,
Tutupi nakakita mo yung pamikakalugod, karing keraklan, pamidadamayan, pamisaup-saup, kalingwaning sariling biye, dapat nang misa nating magsamantala, ngayon kasalukuyan. Nyapin, ingkya katamong Ginoo, dening alagad na, nung lawan mo po, kalwat ding kayabe, ngening dumalan niyang kasakitan at dinalan niyang kasakitan, likwan ding magdili-dili, ingkya katamong Ginoo. Iya mo po kwento ng kalungkutan, the story of a sadness. Iya mo story of anger. It is also a story of love. Ining dimdam tamo. Lawen niyo po, sumagin na ning pemaldakde, sumagin na ning penampaling de, pituya-tuyaring kaya katamong Ginoo, pigluran de, penampaling de, pemaldakde, bakit iya minablas? Bakit pibatana ing makanyan? Nung itamo mo po, siguradong mablas na Bakit iya minablas? Bakit may nahimik ya? Nang misan po mas dakal ingagagawa na ning pamanahimik. Kamamablas. O yan ning binyen at pepakit na ning Ginoo. Bakit po mi batayo? Uli na ning lugod na kaya katamo. Uling kaluguran na katamo. Potang lulugod ka, malyaring, kami bata. Love is patient and kind. O ini po yung sangkan, bakit? Sitsad na king kamatayan, king krus. Nga na po niya pindinala niya pang kasakitan. Romans chapter 6 verse 23. The wage of sin is death. Ing kabayaran king kasalanan niya pining kamatayan. And God's gift, the gift of God, is eternal life through Jesus Christ our Lord. Alang bisang mate, ing kabayaran king kasalanan iapin po'y kamatayan. Nino'y bisang mate? Alang bisang mate, inyapin Jesus ing ginutamo ing Diyos tamo, ang making tao, iya po'y tinanggap ka rin kasalanan tamo. At iya, dela na king bundok ning Kalbaryo, dela na ka rin, may pako ka rin, ing kakatamong kasalanan. Nga na pa po, Romans chapter 5 verse 8, ing Diyos, lawen niyo pong lugod na, pepakit na yung lugod na kaya katamo, meteya kabangita mo makasalanan tamo, kasakit po yung mamamate para king taong kasalang tamo, kasakit ing mamamate, potanging taong may kasala kaya katamo, kapilan man bisang mate, nino yung bisang mate, para king meto nga kasalang, ala pong bisang mate. Nakupin po, panay kong sasabihan, alimbawa yung kaya kayong siping bale, may kamateya, may kasalayo. Kay ba't nanita, dinatang lareng pulis, darak pande, ika, ikit mo ita, darak pande, ing may kasala, ikayo po, bisa kayo, lumipat kayo, king siping yung bale, at sabihin nyo kareng pulis, yun po darakpan, yun paparusan, ako naming parusan nyo, ako naming dakpan nyo, bisa kayo po.
yung kasalanan kay ba't nanitay kayong may parusan? Makanyan mo nan po kaya katamo. Itamo yung may kasala, Jesus yung may parusan. Itamo dapat yung mate. Aliway Jesus, uling itamo po yung may kasala, dapat tinggap na yung kasalanan tamo. At yung pemayad na, iyapining kayang sariling biye. Inyapining maleldo mayaw siyang mahal na araw. Maleldo, masyadong ing kakatamong kaligtasan. Uling tinawon na Jesus, ing kayang sariling biye, ing pemayad na, yapin ing kayang sariling biye. O yan po, while we were still sinners, He died for us. Binyeneng kayang sariling biye, dinauning kayang sariling biye, uli na ning lugod na kaya katamo. At katlo po yapining alay kapwa Sunday. Kaya tingin kaya katamong bansa, may tatagya po yung alay kapwa. Ban kanita, i-remind na katamo ng Santa Iglesia, kingatin tamong mabayat a responsibilidad. Karing kapatid tamo, lalong-lalo na ding kalulo, the poor, the sick, the needy, ang popapureng maging biktima ng nanuman kalamidad o salud. O rin puring pagmasusyan tamang ene, Palm Sunday, Passion Sunday, ang popaing alay kapwa Sunday. Sana po, nung ginuta mo, dinaunin kayang sarili, kelingwaning sarili na, at linawin ang kapakanan tamo, ing kakatamong kaligtasan. Makanyan mo na naman sana, ing kawan tamo. Pero ang kutang, nino kaya itamo? Dimdam tayo iting istorya. Itamo kaya Pedro? Itamo kaya Judas? Itamo kaya Pilato? Itamo kaya ring sundalos? O itamo kaya Jesus? Nino itamo? Katataulian po, kalupa ng Jesus, sana makiwangis tamo kayo nung makanano ng dinawon kayang sarili. Ikit kaya po itang metong kasebian, kaya itang metong opisina nga na, be honest. Even if others are not. Even if others do not. Even if others cannot. Just like Jesus, let us be true and just. Let us be faithful to our mission. Even if others are not. Even if others do not. Even if others cannot. Tukyan tayo po yung kakatamong Ginoo. Maging tapat tamo, kalupa na. Isundo tamo, ing misyon, alikwan na kakatamo. Isundo tamo yung lulugod. Isundo tamo ing pamagsakripisyo. Pankanita, makapakyabe tamo, kingkayang tagumpi, kingkayang pangasubling mebye. Amen.
Ipasiyag tamang ngeni ing kakatamong kasalpantayanan, sasalpantaya ko, King Diyos, igpang mayupayan tutu, lina lang kimbanwat yato, at kang Heso Kristong anak ng bugtong aginuta mo. Pengagliking upaya ng Espiritu Santo, mibayit kang Santa Mariang Birhen, lina sa lalan ng upayang Poncio Pilato, mipako king krus, mete at mikutkut, tinipaya ka ring mete, king katlungaldo, sinubliyang mebe, pepaytasya banwa, makalukluk wananing Diyos igpang mayupayang tutu, ibat ka rin, magbalik yan naman keti, banmukum ka ring mabye, ampon me nga mate. Sasalpantaya ko king Espiritu Santo, king Santa Iglesia Katolika, king pamisamakding santo, king pangapatawad daring kasalanan, king pangasublirang mieding mete, at kimbye alang angga. Amen. Kaniting aldo ning pamaylasa ning kakatamong Ginoo, manalangin tamo para karinganggang malalam a pangawugni king kayang kasakitan at nga tamong sumabi. Ginoo, pakirandaman me ing kekang balayan. Ginu, pakirandaman me ingke kang balayan. Banking lagyo ng Jesus, asiplong dat inatulan, parati taang lalawen, ding aliwa karing matang mitmong ganaka, at kapatawaran, manalangin taking Ginoo. Ginu, pakirandaman me ingke kang balayan. Banking lagyo ng Jesus, abet batan dat pitungan koronang suksok, mapupos na sanay sablang karahasan, pamipasakit at kayalan hustisya, manalangin taking Ginoo. Ginu, pakirandaman me ingke kang balayan. Banking lagyo ng Jesus, amagdusa king krus, ing Santa Iglesia, parati ang atyo karing anggang daralana ng kasakitan at lungkot ning tao, manalangin taking Ginoo. Ginu, pakirandaman me ingke kang balayan. Banking lagyo ng Jesus, amamamate king krus, ding pakamalantang mayang ubye, masaya lang matanggap king ligaya ng Ginoo, manalangin taking Ginoo. Ginu, pakirandaman me ingke kang balayan. Banking lagyo ng Jesus, ama kirake king kabilugan tangbiye, itamo at dingke katang komunidad, sumulong laking kasuywan at alang kaimutan alugod, manalangin taking Ginoo. Ginu, pakirandaman me ingke kang balayan. Ngeni, adwan tamo yung sarili tamong kapagnasan. O Diyos sa igpami, kang Jesus binyemo kaya kami inga ganagana, emo sana tatanggian ding panalangin, ayam pang mikeka, king lagyo ng Yesu Kristong ginumi. Amen.
Manalangin kayo kapatad ban ing dawon tamo matanggap paning Diyos igpang lubos mayopaya. Tanggapane saning Ginu, itindaong karinggamat mo, king kapuri at kaligayan ning kayang lagyo, king kaya katamong ikasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. O Ginoo, ing pamaylasan pong kamatayan ng Yesus ay nakmong buktong, pepalyarian na kami sanang maging matampa arapan mo, king sariliming sikanan ala kaming harapat nanuman, dapat iti sanang ganap ng sakripisyo, apagyabutan na para kaya kami ing pakalulu ampong lugod mo, itiyagon mi king kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Ing Ginoo mantabi kaya kayo, At keka antimurin, itasyula ring pusoyo. makayat nano king Ginu, Pasalamatan tayo ing Ginoo at Diyos tamo. iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat ang pong matulid, sukat ang pong makakabos, ing purian ang pong pasalamatan daka, kapilan man ang pong nukarin man. Oig pa, Diyos ang malugod ang pong maganaka, ampat king kapamilatan, ning makakabos ng pamaylasan ning bugtong mong anak, bebiyasayang kinilala ing metoyato, king kamalan mo, at king epasabi ng upaya ning krus, sinibuling kayatulan king yato, ating kayupayan ng Kristong mipako king krus. Ulinita, o Ginoo, ikami man kaya gunding sablang anghel ang pong banal, kikilalanan da ka, at king mipnong tula, ngaming kakanta. Ikapin ing banal o igpa, ikaing sibol ning sablang kabanalan, ulinita pagparalumpumi, pabanalan mula sana retingayin, king ambun ning espiritu mo, ban para kaya kami magawalang katawan, ampong daya ning Ginoong Jesucristo. At atandanan mi pa, kanitang benging mi panganyayaya, at bayon ako sang loob tinaw ning biyena, king pamaylasan pong kamatayana, kinwaning tinape, at pepasalamatan akat pinuri, piraso ning tinape, at dinwang na iti karing disiplo na at ngana, kuwanan niya iti, ikayungan at kanan niya. Uling iti, yung katawan ko, amidawon para kaya kayo. Makanyan mo naman kay ba't ning apunan, kinwaning kalis,
pasibayo pepasalamatan akat pinuri, tinuwang ni ingkalis karing disipulo nat nga na, kuwanan niya iti, kayo ngan, minum kayo kaniti. Uling iti yung kalis ning daya ko, ing daya ning bayo ang pong alananggang tipan, ang mibubu para kayo, ang pong para karing sablang tao, ban kanita mi patawaran laring kasalanan, daptan nyo iti, king pamigagana kayo kanako. Ipasiyag tayong misteryo ng kasalpantayanan. Ginuking kekang krus at pamanyubling kinabos mo kami. Ika'y talapagligtas, ika'y talapagligtas, ika'y talapagligtas niyato. Inyangin ing gaganakan mi o mapamakalulungit pa, ing kamatayanan pong ing pangasubli ng mebie, taram miya kaya kaiting tinapen ing biye, amponing kalis ning kaligtasan, lain ming pasalamatan keka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo, ampong sumuyo keka. Mapakumbabami naman pagamuha mo, kingi kami nga sanang misulusulo king katawan ng pong daya ng Kristo, tipunan na kami nga timong metong ning banal ay Espiritu. Ganakan me oig pa, ing banal kapulungan mo ang makalaganap king meto yato, bamiganap iya king lugod, kambenang Francisco ing papami, at Florentino ing obispo mi, Ipasiano ing obispo emeritumi, ading sablang pari, ampong diakono. Ganakan mula naman, ding kapatid ming pepay nawan at manenayang subling miye, ampong ding sablang miyang nabihe, king pakalulumo, tanggapan mula sa king masalang harapan mo, pakaluluan mo kamingan, gawan mo kamingan karapat dapat magkamit king biye alananga, bankan bening Nuana Birhen Maria, Indoning Diyos, kambenang San Jose, ing esposo na, kambedaring Nuana Apostol, ading sablang banal, ami biye kalugod-lugod keka, king kakabanding panawon, puriyan ang pong paligayan daka, king kapamilatanang Ezo Kristo, anak mo. King kapamilata ng Kristo, kambena at kaya, igpang mayo payang tutu, kagumnin Espiritu Santo, pupuryan dakat parangalan, manggaman ingala nangga, pupuryan dakat parangalan, manggaman ingala nangga.
kambening kapanaligan king Diyos ang malingap kaya katamu, king penandit ning pamangailangan manalangin tamu, antimonong makanano na katamong tirong Jesus. Ikabos mo kami king sablang marok o igpa, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panawod mi, ban king kasaupaning kekang pakalulo, mitimawa kaming parati king pamanalipaning kasalanan, at mikabyus kaming alang kasasagkulan, king sablang kaligaligan, kabang pagsadyan miyampong pagsadyan ing panyatang ng mipnong ligaya ning talapangabos mi Yesu Kristo. Uling kekaing kayaryan, ating kayupayan, ating ligayang manggaman, O Diyos sa igpami, ing ginoming Yesu Kristo, sinabi na karing apostol na, ing kapayapan lalakuan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. E mula sana babalikdan ding kasalanan mi, nunay pansinan mo ing kasalpantayanan ing banal a kapulungan mo, at pamayapan ng pong pisan metungan agpangking kaburian mo, ikang mabibiyang pong magari, manggaman king alananga. Amen. Ing kapayapaning Ginoo, mantabi sana kapilan man kaya kayo. At keka antimorin. Iyang pangtamo ing kapayapan king metong at metong. Kapayapan po. With you, peace with you. Cordero ning Diyos na milalako, king kasalanan iyatu. Pakaluluan mo kami.
kasalanan ning yato. Ibiyaw ke kami, ikapayapa. Ibiyaw ke kami, ikapayapa. Ibiyaw mo ikapayapa. Ibiyaw mo ke kami, ikapayapa. Ibiyaw mo ikapayapa. Nyo ing kordero ning Diyos, nyo ing milalako king kasalanan ning hiyatu, nuwan laring mayayaws king apuna ning kordero. Ginoo, eke eko matampang tanggap ke ka, dapat ikas miyang amano mo, kumayat na ako. katawan at daya ng Kristo, isadsad na katasa, king biye alananga. Amen. Koronang sukso, imal mong mundo, kekang bibata, kinbip nung lugod. Korona ning kekang tagupe, king tauminie, king yedalise. Korona ning kekang tagupe, king tauminie, king yedalise. Koronang sukso at lasang luso, ekang pibata, kimip nung lugod, ikang inasa, ikang migdusa, ikekeng sala, isanan mura, ikang inasa, ikang migdusa, ikekeng sala, isanan mura. Manalangin tamo. O Ginoo, pasalamatan da ka kareting banal mong kalam, ing kamatayan ng anak mo, at dana na kaming kapayapan, at patibayan na kami kasalpantayanan, ing pangasubli na naman mebye, di na kaming pamagparati, layo na kaming tayran king kaligtasan, itiyadon mi king kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Pangadyan tayo po, ing orasyo imperata. Let us pray. God, our Father, we come to you in our need to ask your protection against the COVID-19 that has claimed lives
and has affected many. We pray for your grace for the people tasked with studying the nature and cause of this virus and its disease, and of stemming the tide of its transmission. Guide the hands and minds of medical experts that they may minister to the sick with competence and compassion, and of those governments and private agencies that must find cure and solution to this pandemic. We pray for those afflicted. May they be restored to health soon. Grant us this grace to work for the good of all and to help those in need. Grant this through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Mary, help of all Christians. Pray for us. Saint Raphael, the Archangel. Pray for us. Saint Roch. Pray for us. Saint Lorenzo Ruiz. Pray for us. Saint Pedro Calungsod. Pray for us. Announcement po. Takal po salamat. Thank you very much, my dear parishioners, for sending your best family photos for our virtual coming together of the faithful community this Holy Week 2020 in our beloved Isamban, Maragol. The HRP clergy, led by your parish priest, indeed are greatly appreciative of the 400 plus photographs and pictures you have kindly sent, and that now symbolically fill out the pews of our church for the liturgical celebrations starting this Palm Sunday through the Paschal Triduum and on to the Easter Sunday of our Lord's resurrection. We at the Pisamban Maragul may be celebrating Holy Week 2020 without the physical presence of the congregation due to the enhanced community quarantine at this time of the coronavirus 19. And yet we are assured, now more than ever, that you, my dear parishioners, fellow devotees of our three most holy patrons, are with us, are one with us in our hearts, in our prayers, and compassion for one another and in our faith. God's love will prevail. God's holy family will triumph. Our families will be blessed as the Blessed Trinity is a holy family. We are one. We are one family of God. We heal as one. The Holy Week schedule, please take note of our Holy Monday to Holy Wednesday schedule, April 6 to April 8, 2020, that there will be some changes. Our 6:30 a.m. daily online Mass will be cancelled. Instead, there will be 5 p.m. Mass in which there will be extended homilies that are meant to serve as a form of recollection for us all during these days. And for Monday, Thursday, for the celebration of Sacred Paschal Triduum, for Monday, Thursday, April 9, celebration of the evening Mass of the Lord's Supper
will start at 5 p.m. via online live streaming. For Good Friday, April 10, 2020, commemoration of the Passion and Death of our Lord will start at 3 p.m. via online live streaming. The traditional Good Friday procession at the Pisamban Maragul is suspended. For Holy Saturday, April 11, 2020, a simple celebration of the Easter Vigil will start at 6 p.m. via online live streaming. Likewise, the Easter Salubong is suspended. For Easter Sunday, April 12, 2020, our online live streaming of Masses are 7:30 a.m. Kapampangan, 10 a.m. English, and 5 p.m. Filipino. Call for COVID-19 donation. Holy Rosary Parish is now distributing food packs to affected daily wage earners within our parish community in close coordination with barangay officials. To support this outreach program, you may deposit your donation to this bank account, Holy Rosary Parish Social Action Center. I repeat, Holy Rosary Parish Social Action Center, PNB Angeles, MacArthur, number 2027-7006428. I repeat, 2027-7006428. Please send us copy of deposit slip through hrp.pmo@gmail.com and Holy Rosary Parish gmail.com so we can properly acknowledge donations. We acknowledge that HRP cannot accept non-cash donations at this time. Thank you very much. May the Lord bless us and protect us all the days of our lives. We heal as one. We are one. For our daily live streaming of daily liturgical activities, parish announcement and updates, kindly like and follow our official Facebook page, Holy Rosary Parish, Pisamban Maragul, or kindly subscribe on our YouTube channel at Holy Rosary Parish Media. We have also set specific guidelines on the liturgical activities and operations of our parish offices during the enhanced community quarantine. Kindly read the guidelines on our official page for more information. Please be guided accordingly. Stay safe and healthy. Dakal pong dakal. Salamat kaya kayo man. God bless us all. Idukuyo laring buntukyo at manigapuking bendisyon ng Diyos. Ingino mantabiya kaya kayo. At keka antimorin. O Ginoo, balikdan me, ipanigapumi, ining pamilya mo. Apauli na ing ginuming Jesucristo, ena pikakunuan idaon ing sarili na karinggamat ding marawak at sumuko king pamaylasampong kamatayan na king krus. Itiyagan mi keka, O Diyos,
king kapamilatan ng Yesu Kristong anak mo, ang mabibiyem pong magari kambemo, king kametunganing banal Espiritu, manggaman king alanangga. Amen. Bendisyonan na kayo ning lubos mayupayang Diyos, ingig pa, ampo ning anak, ampo ning Espiritu Santo, Amen. ing Santa Misa midaune, umetana, king kapayapan. Salamat, King Diyos. Hosanna, 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 King anak ng David. Nuan niya'y daratang, nuan niya'y daratang, King lagyuning ginunuan niya. Yaing ari, naning Israel, Hosanna, King kakatas-katasan. Hosanna, 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 King anak ng David. Nuan niya'y daratang, nuan niya'y daratang, King lagyuning ginunuan niya. Yaing ari, naning Israel, Hosanna, King kakatas-katasan. Hosanna, Hosanna.